assalamu aleykum information international haray hande kadi en hewtiɗo e kumpite kese goo iɗon andi o guerre wonɗo hakkude Israel e Palestine. hande kadi Israel ɓe wari chef jogoo ɓe chef Hezbollah o wiyeteɗo Hassan Nasrallah hande ɓe warimo hande le 28 novembre 2024 iɗon andi eɗe balle ɗo ko o tumbodiral ngal tumbodiral wongal Nations Unies Assemblée Générale Nations Unies iɗon andi aduna Allah on fof lamɓe mum ɓe fottoye to ma premier ministre ɓe maɓɓe ɓen ɗon andi fewn ɗo Bawuri himo ton himo représenté ton Guinée ko kanko haalta oɗon andi oyatu makko Doumbouya yahuno hikka noon ko oɗa yeehi Bawuri immini Bawuri o immini yeehi hiɗon andi Benjamin Netanyahu ko yeehi o innunowo kanko o ala probléme hakkude makko e diina l'islam o ala probléme hakkude makko e julɓe ɓen ko honɗo waɗi noon o ala probléme e Arabie Saoudi diina l'islam e kamɓe e judaïsme maɓɓe on ɓe fof koɓe hunde wotere selonno o haali noon kanko ko tribune Nations Unies Assemblée Générale Nations Unies ko ɗum o haali toon o inni ko honɗum woni probléme makko on ko ɓe arɓe jaɓiti leydi maɓɓe ndin leydi ndi ɓe hunnano jongi annabi Moussa o wi ko ɗon annabi Moussa innoɓe yoɓe yahu wo ko ɗum ɓe woni haɓude ɓe hetta leydi maɓɓe ndin arabu ɓen hino ari hino faala jaɓotande ɓe wo leydi makko ndin leydi maɓɓe ndin selonno ɓe haaliri noon ɓe wi kamɓe ɓe salaki o salaki yo yimɓe o salaki yo guerre on arutu kono noon e hoore condition ɓe Gaza ɓe accitay kala mo ɓe jogiti toon hara ko immorde e Israël ha o kontiɗo leyɗe boyi o inni France no nanggana États-Unis no nanggana ɗo andi ɗon fof ko yajñugol victimisation on ko ɗum woni anniye makko hande noon ɓe wari o chef o wiyeteɗo Al-Hassan Nasrallah ɓe wari o chef Hezbollah on ko hande ɓe warimo hiɗon andi e nde kadi Israël ɓe piratuno ɗo kadi bipper hoy ɓe piratuno ɗo appareil hoy ɗum explosi barmini yimɓe bus gañi yimɓe bus e nder leydi Liban ha hay Angleterre kamɓe tigui ɓe wi'uno konko Israël woni wadde maɓe hana wadde ɗum noon hiɗon andi guerre wonɗo hakkude Palestine e Israël on tom jongi guerre on fuɗɗi heeɓi hande Palestine e telensengo Palestine on ɓe heeɓi plus de 40 000 mayɓe ko ɓuuri ɗudde e maɓɓe noon ko fayɓe boboɓe e rewɓe hiɗon andi Israël kamɓe ɓe ala hay e goto ɓe ɗeñƴoto ko hoore leydi ɗo fewdo ɗo ko waɗi noon julɓe ɓen ɓe tama hunde wotere ɓe wona hunde wotere sa yu sidays hino wulla hino jangga hino du'o hino huuɗa Israël hino du'o hino ɗaɓɓa polgal e telensengo Palestine chaque suumaye chaque hitande tawata gouvernement maɓɓe on ha jaka e on population ɗon ɓe ha jaka e maɓɓe hiɓe yiiɗi yoɓe ware ɓe ha jaka de e maɓɓe hiɓe jokki haaju maɓɓe par ce que ko yirata ɗo Israël hino haɓudude e julɓe ɓen hino haɓudude e Palestine waraɓe ɓaɓe ala doole ɓaɓe ala armuji ɗiɓe dartorta kono hatta hiɓe naɓidi hiɓe golludude e Arabie Saoudi Makka hiɓe gollude e Égypte hiɓe golludude e Jordanie o yii hay oyetuma ko guerre on fuɗɗi toon ɓa wonɓe Palestine men falama duggude natira Égypte ɓe salino ɓe barno frontiére ji ɗin fof ɓe inni hay goto watta naata toon yoɓe yiltu koɓe yimi toon joni noon hiɓe warede toon moƴƴa haray julɓe ɓen ɓe wona hunde wotere ɓe wonɓe walitade Palestine yaltina armuji ma ɗaɓɓa feereji fino haɓida e maɓɓe ko siyaɓe woni wadde ɗum noon te alors que ɓeeɗa ko sunnayankoɓe Makka ko sunnayankoɓe Égypte ko ɓuuri kon naade ko ɓuuri kon ko sunnayankoɓe won toon haray ko ɗum ɗo woni nder toon haray o information ɗo ko no fewni telensengo ton e Israël non andi kamɓe ko hooreji ɗin tumɓe warata ko hooreji ɗin tumɓe fellata so daari oyatuma Hamas ɓe warno hooreɓe maɓɓe ɓen memminiɗo wo oya yahay ɓe wara oya remplace o ɓe waramo Iran oyatuma ko lanɗo maɓɓe on ɓe wari goɗɗo anda si wonano ɓe sinano ɓe piratiri koye bipperu hoyɗa ɓe explosi koye si wona noon ɓe détourneri kadi ɓe pirati avion ɗoya on o yani ko we on o yani o sumi fof juuɗe maɓɓe yalta e mum haray information ko ɗo wonnen hannudemo